Konta prigo nan bagay la men. Salye men. Se le man zè di fè ti me flam. Le man fè ti me flam. Fok man zè santi visi. Grazi. Papa manti. Di pati ma boy la, mbogo yivi la kay mim nou. Yo. An fwa ale nou kolon. E sa na fè bay, sa komanse de kontrol le. Papa manti, bay sa kon bay la de. Yo. Kenbo, ou pa ka boy, sa mga ya ou. Gel osu. Nou toujwa propose ou ka boy, ou pis. Gel osu. Ou pis fasil. Yo. Kenbo, e sa mga ya. Yo al monte ou machin la vwe. An fè machin la ou konti, tan kou se moto. Men papa manti, mbap jintan montil, mman kaoutchwa ma brite. Yo. De mwit nan kaoutchwa ma privan. Yo. Ma privan. Yo. On nou di God la mersi. Grazi. Astel kreye I sa kreye l ban. Ki jeme jare lè kon men. Model. Model lò. Bon men. Mwen fon kape nan la Monsieur, la ka fèt la, monsieur. Nou boze. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous patne m'a demandé nous là. Yes. Ki moun? Peter, monsieur. Yo mba moun deplase. L'autre jour, moi, na boire là, moi, Peter, Pichita là, monsieur, nous va connaître Peter, men. Monsieur. Ba kon moun wad diya. Monsieur, ça na boire là, quel est le client na boire là? Non, a boy.